okugamba ebi babiri bari mu rukiko rwo kutebekanisa omwanya gw'okwombeka mu irwariro kandi ababorekire kuba amazire emyaka 14 batungire gombora batini irwariro okuyahora umwe rya rurengo rwa Here Center ya kabiri. Irwariro tirgine kakwat na nabebembezi na government wokuyo abantu anibe nubo bamuhire ki bwena tusakire polisi ya Uganda kabanesha aho kombeka bagera mutugire minute tubahereza umwanya twabahereza umwanya hariya hifi koko batara polisi hata aba bagera obwira birwaro bo bije umwanya wo kubarende kombekaho bagombekeho. Abatura basimire Major General Kahindo Tafira ahubwo kubashakira irwariro ubwo arukora biro mukoragana n'ihanga Iran abarukusa kuryombeka. Abakazi bena mbabona abana babona mwenu obuhereza ntubwiha mitombo ninga tubiho mu district ezindi kandi nahari abakazi nibabona General nayo bari kandi umwanya we umuha n'abadona zibe abebembezi bakora isaka gishaka kushaba abaturo kuma amataka ga government agarukubasa koram projects inkezi irwaro baza kombeka nirwaro ruhaho abo kuba nirwaro nzikuba rine maternity rine ward rine lab byona ebintu ebyo byona bikuba biri ahirwara kandi bagarike bateka na accommodation staff quarters cyonka bakazom parliament bashitama mu Kampala nabwo batwereza isomero mitoma mukarura batwereza ya series ku mitoma nayo kargom parliament kuriya giro parliament abarisindira kimwe baretera abonere bamugendera n'abandi bareta mitoma mu shengero rya Gagiza. Abaturo mugombora yakatenga batwire nibatambura engendo ningo barukorondo buhereza bwe byamagara kandi abinje nibakoresa mitoma Here Center ya kana kandi umwe birukanjira mu irwaro rya Kitagata amakoraga gashakwa Ben Muhozi.